ko te tikanga o tēnei taku ko ia te taku uru tau hei puare I te Wānanga. No reira. So this is how do I know I'm on mute? Ko I o taumata, ko I o purea te tahito, ko I o tai waho, ko I o te matarau. Ko ia te pūtea I te orau kamo te ea o te Wānanga. E ruhi ki te uma he raureti whai amorangi. He Wānanga tūpaetahi, ka tau ki runga he whataroa. Ka horo ki te henua he tara mōhiti. He pānia ki uru tangata. Nau te ara, he motu roa, he motu nui, ka tau ki upokoroa. He mātai rehu, nau e ioe. He tuaetanga, he paurua ki te hono, he wāirua ki te tai whetu. He tai nui, he tai roa, he hiki nui, he hiki roa. Ka paeru ki runga, ka tīwhai te rangona, ko te karua o tēnei. He urunga mau ki te take o pā, he tui ki te mau, rau ki mai mamau, ka rehua ki te tipuao, ka marama ki runga, ka marama ki rau, ka marama waho, ka marama ki roto, ka tau te Wānanga. E lani, e te wahine purotu, te wahine toa, koutou rao te taitokero, e mihi ana ki o koutou, koutou I poi a tēnei kaupapa, kia pua wai te whakakaiora, I runga I te ngā kau aroha, e lani, kau I tō tātou, taku I tēnei ata, tēnā no koe. E hoa mā, ka wakarongo au ki te miharo, te harikoa, te whakangā I roto I a koutou I a tātou Wānanga I nana I rā. Me te mihi anō ki ngā kai kōrero katoa, I horahia ngā kōrero ki Wainganui I a tātou. Mihi kia koutou, o tino e mihi ana oke ki ngā kai kōrero o te rangi nei. Ka kiti tō kanohi e Mike, e mihi ana kia kōrero ko hineka koutou katoa. Ngā mānga I tēnei rā e hāpai ana I ngā kaupapa maha, tēnā no koutou. E hoa mā, it is rawe to be with you today. And we just acknowledge that we have whānau from te taitokero, and we've got whānau in Rēko'u, and we have whānau te Waipounamu, and all the spaces in between joining us today. If you have whānau who haven't been able to find the link or register, ask them to go to the Whakakaiora Facebook page where the link is right there. They can join us and let us know their details during the day, and we can get the recordings to them as well. Just reminding us that we are recording today with the agreement of our speakers. Then the kōrero will be shared after the checking on the Te Whakakaiora video page. Also, we have Tautoko FM joining us today. So just big mihi to Tautoko FM and all our reo irirangi e tautoko ana I a tātou, I whakapāoho ngā wawata a koe mā, a koroma, a mokopuna mā. So if you are listening around the motu to Tautoko FM, tēnei te mihi kawana kia koutou, nā mātou ngā māngai o te kaupapa he Whenua Rongo. Ko hine rangi Edwards tōku ingoa, he mokopuna anō, tēnei o Taranaki Maunga, anō nei e pāranga kia TUARUA, pāranga kia Tainui, me ngā mautere o Samoa, me Tonga anō hoki. Tēnei au tō kai wakawa I tēnei rā, ko ngā tikanga o te kōrero I tēnei rā, our tikanga for the day is open up your heart, open up your minds, share your kōrero and your truth. Let the truth come out today. So e hoa mā, whakapāho atu ngā kōrero. I roto I te humare o tēnā anō hoki. Where we may not have a shared thought on a kaupapa, that's okay. That's where Wānanga comes from. So mā te Wānanga, ka puta tātou ki te ao mārama.
Also, if we can ask you to just find your mute button and know it well today. We don't want to stifle your kōrero, but we do want our speakers to be heard. So if you can just make sure that you do go on mute, that would be really, really helpful. If you could share your kōrero on the chat. Actually, let's start that now. Jump in the chat whānau and let us know, where are you hearing us from today? Where are you listening in from? And for those of you who are online with us, Aroha Mai Tautoko FM, our listeners, tell us where you're coming from. And also tell us if you are coming together as a rōpū on a marae, as an example, or at the kōangareo or kihiake. Please tell us where you are. Also, we would love to know that you are... what initiatives are you involved in? What can we do to help support your kaupapa today? We know that there are people who are online who are trying to work out how might I help others. So it would be wonderful. Feel free to share in the chat your kōrero and how others might be able to help you with the kaupapa that you carry. And what is the purpose of our kaupapa? Our purpose of our kaupapa is to look at kai and soil resilience, to look at our papa tuanuku, hene a uone, rongomatāne anō hoki, haume tiki tiki, all our atua who preserve and protect our whenua and us as te ira tangata. Ko tātou ngā uri, me pēhea te tiaki i a tātou tupuna, i a tātou atua, I homai e nei hua kia ora ai te whānau. Also, whānau, a reminder that this kōrero is part of a wider research kaupapa that we're